Tinaganti Ama, kinti Anak, kinti Espiritu Santo. Amen. Mamatak Diyos Diyos Ama, Ama manakabalin manakabalin amin. amin. Ana marswa iti langit kendaga. Mamatak met ken Hesu Kristo abugbog tong anak na ken apo tayo. At imaod ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa ti krus na tay ket naitanem. Imulog tayan dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit, kasi tutugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapuntod sa diyay nga may mangupong kadagiti sibiyag ken kadagiti natay. Mamatak met ti Espiritu Santo, pacheck met ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagrenano ti Santos, ti panakapakuan dagiti basbasol, katadanto met panagungar ti bagigan ti biagag na layon. Amami nga atat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam matungpal kumatnakem mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito iti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanim dagiti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog isalakan nakam ket ti dakes. Ave Maria napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos ikakaasi na kami ama nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos ikakaasi na kami ama nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos ikakaasi na kami ama nagbasol. Itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kenta Anak, kenta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itaken ti agnanayon nga awan tinggana. Dagiti misteryo ang tayo panunutan. Iso dagiti misteryo ang naragsak. Katay mo na ipakdaar tanghel ti itatao ti anak ti Diyos. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumatipagaryam matungpal kumatnaken mo ti daga. Itdem kadakamtal daw dito iti kanen miti patinayon ngal daw. Pakawanem miti basol mi asbet pamakawap mi kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog sala kadakam ket ti dakes. Ave Maria napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga nati Diyos ikakasi na kami managbasol itaken ton oras ti papatay mi amin. Ave Maria napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga nati Diyos ikakasi na kami managbasol itaken ton oras ti papatay mi amin. Ave Maria napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga nati Diyos ikakasi na kami managbasol itaken ton oras ti papatay mi amin. Ave Maria napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga nati Diyos ikakasi na kami managbasol itaken ton oras ti papatay mi amin. Ave Maria napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan tibungot siya mo na po may Santa sus. Maria nga nati Diyos ikakasi na kami managbasol itaken ton oras papatay mi amin. Ave Maria napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria nga nati Diyos ikakasi na kami managbasol itaken ton oras ti papatay mi amin. Ave Maria napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Santa sus. Maria nga nati Diyos ikakasi na kami managbasol itaken ton oras papatay mi amin. Ave Maria napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karikita amin na babae
nain kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasin na kami ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi amen. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat ng kasatan ka kita amin na babae, nain kasatan metibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasin na kami ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi amen. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat ng kasatan ka kita amin na babae, nain kasatan metibungot siya mo na po may Santa Jesus. Maria nga ina ti Diyos, ikakaasin na kami ama nagbasol, itaken ton oras, papatay mi amen. Gloria ti Diyos Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kas iti punganay, kas tamit itaken tagnanayon, nga wantinggana amen. O Jesus ko, pakawalan ti basbasol mis, ispana na kang tapoy sa infierno. Iturong amin na kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay ti kaasin. Iti may kadwaan na ragsak na misteryo, isut isa sa rungkon na Apo Santa Maria ken Isabel akasinsin na, masikog idikin Apo San Juan. Amami nga da ka sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariya, matungpal ko matinakim mo, dito'y daga ka sa dilangit. Itdem kada kantal daw ito'y ti kananit patinayon ngal daw, pakawanan ti basol mi akasmet pamakawan mi, kadikiti na kabasol kada kami, di na kamet baybayan, nga manugot ti sulisog, isala ka na kam ketam na dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadaken ka, si katinayng kasatan, kargita amin na babae, inayng kasatan, metibo nga ti tiyan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadaken ka, si katinayng kasatan, kargita amin na babae, inayng kasatan, metibo nga ti tiyan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadaken ka, si katinayng kasatan, kargita amin na babae, inayng kasatan, metibo nga ti tiyan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Ave Amen. Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadaken ka, si katinayng kasatan, kargita amin na babae, inayng kasatan, metibo nga ti tiyan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadaken ka, si katinayng kasatan, kargita amin na babae, inayng kasatan, metibo nga ti tiyan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadaken ka, si katinayng kasatan, kargita amin na babae, inayng kasatan, metibo nga ti tiyan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Ave Amen. Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadaken ka, si katinayng kasatan, kargita amin na babae, inayng kasatan, metibo nga ti tiyan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadaken ka, si katinayng kasatan, kargita amin na babae, inayng kasatan, metibo nga ti tiyan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadaken ka, si katinayng kasatan, kargita amin na babae, inayng kasatan, metibo nga ti tiyan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadaken ka, si katinayng kasatan, kargita amin na babae, inayng kasatan, metibo nga ti tiyan mo, ani Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ti patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, Diyos Anak, ti Diyos Espiritu Santo. Kas di po nga na kas mitag na nayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan mi kiti basbasol mi, ispalin na kang tapoy sa di infierno. Iturong amin na kararwa sa dilangit, nang nangrunat makasapol, unay iti kaasim. Iti may katlo ang naragsak a misteryo, mayanak na Apo Jesus chirukib sa dibilen.
Amami, nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnake mo, tidagakas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw dito iti kanem iti patinayon ngal daw kasmet pamakawam mi kargiti nakabasol kada kami. Di nakammet baybayan nga manugot ti sulisog sa laka nakam katidakas. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos adakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos sa kakasi na kami ama nagbasol itakan ton oras di papatay mi amin. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos adakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos sa kakasi na kami ama nagbasol itakan ton oras di papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos sa kakasi na kami ama nagbasol itakan ton oras di papatay mi amen. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos sa kakasi na kami ama nagbasol itakan ton oras di papatay mi amen. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Santa Jesus. Maria nga ina ti Diyos sa kakasi na kami ama nagbasol itakan ton oras di papatay mi amen. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos sa kakasi na kami ama nagbasol itakan ton oras di papatay mi amen. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Santa Jesus. Maria nga ina ti Diyos sa kakasi na kami ama nagbasol itakan ton oras di papatay mi amen. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos sa kakasi na kami ama nagbasol itakan ton oras di papatay mi amen. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos sa kakasi na kami ama nagbasol itakan ton oras di papatay mi amen. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos sa kakasi na kami ama nagbasol itakan ton oras papatay mi amen. Gloria to Diyos Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasi ti punganay kastamit itakan tagdanayon nga wantinggana amen. O Jesus ko, pakawanam iti basbasol mi, espada na kamtapoy sa di infierno. iturong mo amin ang kararwa sa dilangit nang nangruna ti makasapol unay ti kaasim. Iti may kapat anarag sa kamisteryo, maidato na po Jesus sa jay templo ti Jerusalem. Amami nga da ka sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagaryam, matungpal ko matinakim mo, dito'y daga ka sa dilangit. Itden kadakam taldaw ito iti kanamit patinayon nga aldaw pakawanan ti basol mi akasmet pamakawan mi kadikiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isala ka na katay mga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos sadakan ka, sikatin na ingasatan, kargitami na babae, na ingasatan, metibunga ti tiyan mo, ana Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos sadakan ka, sikatin na ingasatan, kargitami na babae, na ingasatan, metibunga ti tiyan mo, ana Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos sadakan ka, sikatin na ingasatan, kargitami na babae, na ingasatan, metibunga ti tiyan mo, ana Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos sadakan ka, sikatin na ingasatan, kargitami na babae, na ingasatan, metibunga ti tiyan mo, ana Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasida kami ama nagbasol,
itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, naplo ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikatin ang kasatan kargitami na babae ng kasatan metibunga ti tiyan mo ana Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikatin ang kasatan kargitami na babae ng kasatan metibunga ti tiyan mo ana Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikatin ang kasatan kargitami na babae ng kasatan metibunga ti tiyan mo ana Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikatin ang kasatan kargitami na babae ng kasatan metibunga ti tiyan mo ana Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikatin ang kasatan kargitami na babae ng kasatan metibunga ti tiyan mo ana Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikatin ang kasatan kargitami na babae ng kasatan metibunga ti tiyan mo ana Jesus. Gloria. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasida kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Pas di po nga na ikas ng tumetag na nayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan ti basbasol mi, ispana na kang tapoy sa infierno. Iturong mami na kararwa sa dilangit, lang nang runa ti makasapol unay ti kaasim. Ti may kalimakin maudi, anaragsa ka misteryo, iso ti panakapukaw kay panakasarak na matlang kay na po Jesus, ijay templo matlang ti Jerusalem. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, dumteng ko matipagariam, matumpal ko matnakay mo ti dagakas sa dilangit. It dem kadakam taldaw dito iti kanan miti patinayon nga aldaw pakawanin miti basol miyakas mi pamakawam mi dagiti nakabasol kada kami. Di nakamit baybayan nga manok iti sulisog salaka nakam iti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga inati Diyos, sikakaasin na kami managbasol itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga inati Diyos, sikakaasin na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga inati Diyos, sikakaasin na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga inati Diyos, sikakaasin na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga inati Diyos, sikakaasin na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga inati Diyos, sikakaasin na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga inati Diyos, sikakaasin na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, di kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga inati Diyos, sikakaasin na kami ama nagbasol itaken ton oras ti papatay mi. Amen.
Ave Maria, naplo ka ti grasya, na apo Diyos, tadakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita mi na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasin na kami ama nagbaso, litaken ton oras, ipapatay mi amen. Ave Maria, naplo ka ti grasya, na apo Diyos, tadakan ka. Sikat na yung kasatan, karikita mi na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasin na kami ama nagbaso, litaken ton oras, ipapatay mi amen. Gloria ti Diyos Ama, kanti Anak, kanti Espiritu Santo. Kasi ti punganay kastamit itaken tagdanayon nga wantingga na amen. O O Jesus ko, pakawanan ti basbasol mi, ispali na kantapoy sa infierno. Itulong mamin ang kararwas sa dilangit, nang nanarunga ti makasapol o na iti kaasim. Salve Regna, ina ti kaasi, biag samit kinanamami, salve si katikaragan mi, da kami ang napagtanaw ng anak na Eva, agpagpakaasi kang ka, sumasanek, agsangsangit, titiga kapagluaan. Ala ko makatalik mi, talyaw mo kadakam, nagitamatam ama ng aasi, katinton malpas at magtalaw, ipakitam ko kadakam, neso sa bintito, tibunga ti tiyan mo. O manangasi, o manakem, o nasam itaberhin Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa ngayon natin Diyos. Tapno may karikam, ting kari ni Kristo nga nakbo kinapo mi. O mararag tayo. O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay kayo ni panagungar ti bugbugtong anak mo. Ingun udan da kami kadigiti gungunatag na nayon, apan na kayo salakan. Ano, ipaay mo kadwa apo, tababayan ti panang panpanunot mi. Kadigiti misteryo ta Santo Antonio Rosario na Apo Virgen Santa Maria. Tuladan mi, tininaunda. Katmaragpat mi, ting karida. Gapumat lang kan Kristo nga po mi. Amen. Dadayawan tayo, itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Naimbag abigat. Nayapurak sakit, nayapatumang ko Diyos ko.
Ni Jesus ti suruten tay amin na may maysa. Intay amin ikantarag saken kapya. Pagyamanan ti ama, ti ayat ken imbag na. Itinagan ti ama ken ti anak ken ti Espiritu Santo. Ti apo at dakuma kada kayo. Kakabsat dawaton tayo ti panangibaba at tinasantuan nga ina. Taidaldalan na tayo kung mga agnanayon. Sa lukuban na tayo. Nangro na tata. Ti kagulo ti pagilyan. Dapat ti nasantuan nga ina ti kamagan tayo. Tayo so kumati mangsal sa lukob. Mangiwanwan. Mangtulong amang lawag kada tayo. Tapnong arod maikarita ang makiranod iti dahil tinasantuan na misteryo. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawyan tayo ida. Sika na ibaon tap no paimbagam dagiti puso nga agbabawi apo kasyan na kami. Sika nga imay tap no ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Sika as itutugaw iti makannawan ti ama tap no ibabaet na kami apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Manang nga si a Diyos saranayon na kamkad iti kinarasimi. Ipaayo mo kadi, tada kami amang ilagip ti ina ti anak mo. Babaan ti nainaan a panangibabaet na. Marukatan kami kadagiti kinadakes mi. Gapuken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw, iti maikadua ni surat ni San Pablo ken ni Timoteo. Iti matang ti Diyos ken ni Kristo Jesus ang manghukumto ti amin a tao na tayman wenno si bibiyag. Yunay-unay ko gapo iti yaay na ken iti pagarian na nga isa kasabam ti mensahe. Wen agawaam nga ikasaba nasayaat man wenno dakes ti tiyempo. Mga lukoy, mangtubngar ken mangbalakad ka ket mangisuro ka asiaanos. Dumteng tu ti tiyempo adi ipangag dagiti tattao ti pudno a panursuro. Ngem suruten danto dagiti tarigagay da. Ket agurnong danto iti ado a maestro amang ibaga kadakwada iti pagaayat da adenggen. Ijan danto adenggen ti pudno ket mawayawayaan danto kadagiti parbo asarsarita. Ngem masapul nga agtayli ed kalatta, iti kinaman nagparbeng mo iti amin apasamak. Ibturam ti panagsagaba, ano ngem ti trabaho akas mga kasaba iti naimbag adamag. Aramidem amin apagrebengam akas adipen ti Diyos. Nung maipapan kanyak, dimtengen ti oras apan nakaidaton ko, adtuyen ti tiyempo nga isisinak iti daytoy a biag. Iniramid ko amin akabaelak iti salisal. Nadanon kun ti pagpatinggaan ti lumba. Nagtalin na edak iti pamati. Ita agururayan kanyak ti gunguna ti balegi. Ti kuruna ti kinilinteg nga ited ti apo. Ti naimbag nga ukom. Iti daytang aldaw ket saan lang agpay kanyak. Ngem muray pay kadagiti amin asiayat nga agurure ken kuana nga agparang. Ti sao ti apo. Sa wekto nga agmalmalem ti panangisalakan mo o apo. Agmalmalem asarsaritaek ti panangidaydayaw mo ket ipaduyak-yak ko ti kinadeg mo. Di nakadilaksiden itatalakayakon. Di nakadibaybayan itata nakapuyakon.
Kanayon amang namnama aken ka, kit ad-adan tupay nga idaydayaw ka. Sarita ekto ti kinalinteg mo, sa wekto nga agmalmalem ti pinangisalakan mo, adun tupay laeng ti jak maisao. Agdaydayaw to, idaydayaw kung to ti panakabalin mo o Apo Diyos, ipakaamok to ti kinalinteg mo. When tilaing kinalinteg mo, isurunak o Diyos manipudpay kinaubing ko, ket agpapan ita sarsarita ekpay laeng dagiti nakakaskas daaw nga aramid mo. O Diyos ko, agar pa akto ang mga daydayaw ken ka, gapo iti kinapudnom nga awan patinggana. Sika asanto ti Israel, idaydayaw ka iti pinagtukar ko iti lira. Ipen mo addaken ka dagiti sa uang nga kaited tiyag na nayo na biyag. Hallelujah, addaken ka dagiti sa uama ka ited tiyag na nayo na biyak. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Bayat ti panangisursuro na kinuna ni Jesus, an nadanyo dagiti mamaestro tilinteg, magustuhan dati magna asi kakawes itinagayad, ken makablaawan asi raraem iti publiko. Pinili da dagiti kangrunaan at ugaw kadagiti sinaguga, ken katanukan a lugar ti piyastaan. Gundawayan da dagiti balo a babbai, ket takawan da ida, kadagiti balbalay da, sa daag kararag iti atiddog, apang linged ti aramid da. Naing-inget to ti dosa da. Idi agtugtugaw ni Jesus iti asidag ti pagtintinnagan ti daton ijay templo, pinalpaliiw na ti panagipisok dagiti tattao iti kwartada. Nawadwad dagiti kwarta nga itinag dagiti nabaknang. Immasideg ti may sa abalo a babae ana panglaw ket nangitinag iti dua asiping nga agpateg ti may sa asentabo. Pinaasideg ni Jesus dagiti adalan na ibagak kada kayo kinunana. Ad-ado tinalinteg, ad-ado tintinag tinapanglaw a balo iti pagitintinnagan ad iti daton ngem ti dagop ti amin nga intinag dagiti sa bali. Ta intinag da dagiti sobra ti kinabaknang da, ngem ti balo, no pay na panglaw, inted na ti kakaisuna nga adda kenkwana, inted na amin ang mabalin na apagbiag. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome kadagitay naggapo ti parokya ti San Jose, dapay naggapo ti Canada, naggapo London. Welcome da kayo mat dagitoy taga Salcedo nga naggapo di langit. Nailangitan dagitoy. Duati kayat nga turungan daytoy ebanghelyo tayo umuna ni Apo Jesus. Sinagid na dagitoy wagas ti panagbiag, dagitoy mamaestro tilintag, anya dagitoy mamaestro tilintag ipagarup da wala laing da itilinteg ni Moises adda dagiti pilakteris kuna da di pilakteris na lukot-lukot nga papel nga mabaling adda di barabad da nakausok wano di kagayda adda nagoy-oy nakaubon-ubon iya dagiti amin nga linteg ni Moises adda jay kaya da nga i-explain kaya dati nalaing da naikabesa da amin da linteg ni Moises 150 plus
tilinteg ni Moises nga kung kunada yung sursurutin da. Ngam anadan nyo kuna ni Apo Jesus, apaya, umuna, kayat dati makablaawan iti publiko, mapadpadayawan. Hala kayat dati natanok, nga estado ti panagbiag tama. Nasirip ti panangipagarup da garod kay ibagbagada, i-claim dati bagbagida nga nasisirip da. Dagitoy. Kayat dati makablaawan iti publiko. Iti sinaguga agtugaw da kadagitay natatanok a lugar. Dagiti piyestaan, dagiti kasla estado nga ibibiyag dagitoy nga mamaestro tilinteg. Ngam iti aramid da nga maibagay. Dagiti estado ti panagbiag, adayo launay ijiwagas ti panagbiag da. Anya ti wagas ti panagbiag da. Gondawayan da dagiti balo, alaen da dagiti sanikwada, takawan da. DJ estado da sa mga maibagay iti aktual nga panagbiag da. Iso ko na ni Apo Jesus, beware alwadan nyo dayeti imbagbagada. Imiayay niya na ganan, bilin na kadakwada. Kang runaan na pa'y dagitoy atidog at dadadya sinaguga agkararag dati atidog pangkalob jay aramid. Yati kasakitan, yati kadaksan, usarem tinagan ni Apo Diyos to cover your dayay kadadaksan nga aramid. Dayay imbaga ni Apo Jesus, alwadan nyo kuna na agkararag dati atidog nga pangkalob, tidakes nga aramid da. Urikan niya tayo, dapay senador tayo nga biblical scholar rin. Nagganas pa yan. Dapay ka amin nga pasati Biblia kadakwan, naglalaing dapay din. To cover there, jay niya nagaran, nagkapkapsutan dagitay kwan. Hanlang isuda, uri kada tayo mo. Hanlang nga jay isuda dagitay sa baling nga tao no panunutan tayo, jay bagbagi tayo mo. When we come to mass every day, that's good. Ngam sapay kumaatahan nga cover up laeng iti kina kapsuthan nga cover up laeng no anya dagitay ikwatayo. No addaman nagkamalyan umuna agbabawi. Tamabalin ti agbabawi kaysa di kalkalubam nga ikab-cover mo dayjay pagkapsutan. May kadua. Agajay dagitay mamaestro tilinteg dayjay. Ditoy met may kadua pa sa ti ebanghelyo. Ni Apo Jesus pinalpaliw na di panagitid da. Nababa nang itid dayjay kwartada, ay pagitintin na ganti kwarta, either tithing, daton wano anyaman, agpili kayo na niya pagitin-nagan niya, wano agpamisa, napanmut na jay balo, doa siping, hanyo amo ti sipingan, 1 centavo, na abutak pa iti picture na ti 1 centavo, kaslan sa daytay asla, nakatugaw sa ti kwadya, kamuno kasano ti picture na dayjayan, kakunan na, ado nga amang ti inted daytoy balong ti kadagupan ti inted dagiti amin taapaya inted na di mabalin na apagbiag isuda sobra day inted da sobra dalaeng isuna di mabalin na nga pagbiag inted na pay laeng iso ko na the value is not the quality, it's the quantity of the heart, the giving heart dayjay ibagbagana. No kas ano ti value ti kapateg dijay inted na kasi matlakan niya tayo when we share, when we give, no tumulong tayo pudpud no kadi from the heart kadi na impapuswang kadi no mabalim magaminti pakitang gilas laeng mabalim magaminti agpamarang laeng nayay namangmangted tayo no nya naganan agiburay tayo nabaling ka di nga pamarang laeng uno pakitang gilas laeng hampay mga nangyag day best friend ko nga para itod titokakin sa luyong nabayag mga may naglakot apo mutangak man paya igatang miti bagas no may kamangalan hanlang nga bagas pinabalunak pa iti itlogan tayo supay nga pag-allergic no kanakmanan. Kaya na to save the family for how many meals laeng mat. Di maawit mo, di na mo maawit kapilitan nga intulod tay kadwa. Taapaya, ungag pa so we can help, mabalin mat. Mabalin mga picture tayo nga tumultulong, mabalin mat nga ag tayo. So di sangka kunak dito'y parokya.
ag outreach program tayo apo, mapan tayo apaya nga mapan kay pela, dadta ka arubam tiag kasapulan. Masapol pa lang agpablaat tayo nga mapanti sa bali nga lugar. No mabirukam ni Apo Jesus ijay, mabirukam mo ilan ka arubam. Depende di intention, depende di jay puso, depende di jay haan lang nga di jay quality tiited mo, jay ay quantity tiited mo, jay quality jay panangited mo. It's not about di jay tultulungam, it's about yung nga tulong. Nagisiping, ako nung maited, para templo na dyan, kala ko nakita ni Apo Jesus ako, basit. No, para dyan templo na dyan. Kala ko manutatan ako, baka hambay nga awatin ti padin, No, ang kakumadyo opisina kan na pa'y awatin basit kanyada. Ngam di dyan ang ted, si pupuso nga nang ited di dyan. It's not about dyan, effect dyan ited mo. It's not about di dyan, sino yu tultulungam, di pusom nga mangmangted, di ti berberukan ni Apo Jesus. Kas di laeng, is not the long prayer. Hanga di atidog nga kararag. Haan nga di makablawan ti publiko. No sino ti makaited ti puso nga agbiag, haan nga manggundaway. So nga tatanukit kita dito ito yung jakpay kaya tagbuya no daduman ngam lumabas mo ilata ijay wall tayo no daduma mabuyam mo ilata pinalaingan pinnasiglatan pinnasikatan masapol pa lang adami diya nga mangipabla akter aramidan dangam lukit kita umong ka ayan na ngamin ayati puso ayan na ngamin ayati sino ngamin ayati pudpud no nga tumultulong ti Pilipino concern ti Pilipino. Alatata, aldaw niya po Santa Maria, napintas nga dawatin tayo. Aldaw na napintas nga dawatin tayo, ti panangibabaet na. Tasapay kumata, uray no, kangitingitan ti kakastoy, haan nga agbaliw di puso tayo, hang agbaliw di ayat tayo, itultuloy tayo latta kuma. Kinaggaraw kuma mariina namot para kada tayo Pilipino. Kada tayo di pampamilya, kin itigimong tayo. Dayaw na, awan tilibnos na, diya may kariya, may datong tipadaya, apagdayda. Ti Diyos sa tamay kari amay datun tirabaw ti altar na kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagitoy adaton tayo makaiayo kuma iti Dios ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, kan kastamet a pagimbagan tayo, kan ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kadapot a babaan ta grasyam, dahito a sakripisyo, pagbalinan na kami nga agnanayon, kan makaiayo adaton nga agpaay kan kagapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno na ya may karikat rumbeng anong migat pa kay salakanan mi ada kami, magitimpuyog kami kadagiti amin asa santos, katibunan nagbi a nakakaskas daaw ka, ket nangruna ti panangilagip mi ken naenggasatan a Birhen Maria, itanok mi asiyaman ti kinamanang nga asim, tagadagiti amin adiso na indaklan dagiti inararamid mo,
ket iwaras mo adi agresat dagiti imbag mo, ket idi tinalyaw mo ti kinano mo ti berhen, inted mo tinangisalakan nga isu ni Apo mi a Heso Kristo. Ket gapu ken Kristo agrokbab itadayag mo ti ehersito dagiti angheles, ket iti agnanayon agraragsak da itasaklang mo, ket dawaten mi tay palubos mo kuma, tay timpuyog memet tinakurapay atimak mi ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin a parswa, ti langit ken daga. Madaydayaw ti umay, tinagan ti Apo, hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo, ta Espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinen, kat paay mo ida kada kami, abagi gandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagi isu amay yawat to amay paay kada kayo. Hasta met akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon atulag isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makirano diti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met nilayo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apagagitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon a biag ket makiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbigan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantanok ken magidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti Ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit, matungpal kumatinakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam dal daw itoy, di kanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami
Kabayatan di pa ng ururay mi ti kinagasa tanam na maen mi, kanitiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga agapukanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapyaken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, ngam ti may salay nga sa mapaimbag tontoy kararo. Kumararag tayo. Kalpasan ti pan nakiranod mi kadagiti parabor ti pan nakaisalakan, ipaay mo kadaapo, tada kami amang ilagip ti ina ti anak mo. Maparagsakan kami ti kinawadwad, nagiti kaasim, ket malakaman mi adi agresat ti pan nakapadigdeg, ti pan nakaisalakan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo, nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Kantaan tayo ti kanta para kini Apo Santa Maria. Adtoy kam amino Maria, siraren dito'y saklang mo, daytoy
Sirararan dito'y saklang mo. Apang paglamitin ka, denggeminana. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken dagat, ipuso natin kararwangi, amin ken kay daton ni. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken dagat, ipuso natin kararwangi, amin ken kay daton mi. Ikakaasi na kami santa nga ina ti Diyos. Ti apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos. Ti ama ken ti anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Thank you for coming. Kadagitay bisita tayo.